Sekambang batise metinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Magesonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurep simpat dirungu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makajangaleng kakala nyirama layon adi belilan pianake nyaku panglima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi Magesonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurep simpat dirungu beliken ragan adi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi dugase maurep
Pramekawi. Nyumunin iraga ketemu Badai sing menyat balikin adi Bangelapian aku renang Ningelan tingin tanggung jawab adi Nema kada beli setengah hati Kawin nang rasa ragu belikan adi Ngubarin bagiannya kalah Tresnane jalanin Mediti dosa Ya daston adi banawa Ento nyakitin kuranan adine Udyang marejani Raga ketemu Di subane raga Pada-pada ada nengelahan Jujur balik dan hidayah Yang sayang rakan adine Tanging beli masih Dan hidayah Ngelahang adi Lihat dan baline Dua adi Ampurayang Terus nan itu sing sida ketutugan Ampurayang Nejani belilakan metilah Di hidup adine Bagiannya kalah Tresnane jalanin Mediti dosa Ya daston adi banawa Ento nyakitin kuranan adine Udyang marejani Raga ketemu Subane raga pada-pada ada nengelahan Jujur berikan hidayah Yang sayang rakan adine Dan beli masih Dan hidayah Ngelahang adi Lihat dan baline Dua adi Ampurayang Tresnan itu sing sida ketutugan Ampurayang Nejani belilakan metilah Di hidup adine
Bahang malu melajar bangsa kentawang pedang lemah pang tusing elah pang tusing campah pang tusing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak kudu merasa genep nawang sastra adungang malu dadi kelawan sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budukan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sete ngundang sekala ning skala melahan mandra pelikat bicara kang singkan di pesu berduga bani negat di pengulung sete ngundang sekala ning skala melahan mantra pelikat bicara kang singkan tipe subodoga segenep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise pangtu sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budukan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sete ngundang sekala ning skala melahan mantra pelikat bicara kang singkan tipe suberduga
skala melahan mantra pelikat jarang singkan tipe subodogan. Yang merasa sebab ngudi yang beli rasa yang ngejohan kenyamanan terpukin melena pelukan rasa yang baseng tulus sing merasa cinta sing merasa sayang setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelana lenan setengah hati beli sing glatian setengah hati beli ngelanang lenan tingkah lakon beli mula berubah beli cara mangkeban ragan beli mula sing carane gelahan perhatiane bemedikan mencoba tiang lanang nanging rasane subah sing nyidang
sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik dugas pelinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian berama tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan kadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian rama tuara ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine oh aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati dia igodogan kadenan kena nagenyan dingin lemu maksa yang iba beli kau
fase ye peninggalane ngelingin nunduke tepuken tiang di pekanen niki tak dadi saksi anggon nyambung hidup tiang ngide-ngide muda meme bapeda di hati ngalahin tiang hidup padibian tanpa nyama adi misan lan keluarga neme kadet yang dadi gegendong ubu hujanan panesan kijat yang meembon pedang lemah kijat yang misan lan keluarga neme kadet yang dadi gegendong ubu hujanan panesan kijat yang meembon pedang lemah kijat yang
mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelah sing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Ulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik angsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik angsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Lugra ida dan
tiangai kegaduhan. Niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Pidana terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli.
sing ngelah bas nekal jakan masih telah sebengi cara bebodoh kalah kengkenangan kebang pejalan ngetewang pengeng meuleh-ulehan pepesan Juma mekuli kapa-kapa nglasim penan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa sing ngidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragat bengong sing ngidang ngomong sing ada seluk di kantong semangan nyusuk kang pipis satusan kepedeng masih seduang tali kengkenang sing ada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai pesan Juma mekuli kapa-kapa nglasim penan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa sing ngidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragat bengong sing ngidang ngomong sing ada seluk di kantong semangan nyusuk kang pipis satusan kepedeng masih seduang tali kengkenang sing ada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai
suara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen metulung ne tulungin doa ne pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen metulung ne tulungin doa ne pasti luang
aspidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna Raganadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi buenlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi Jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sujati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi buenlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang tresnan beli Nejani sapi buenlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi
rasa salah kerasa yang tiang ni jani adi nyalanin hidup susah ngajak beli dadi kurenan anak tiwas tuah pegawai swasta sing nyak cara teken angan-angan reraman nadi anto sate angon beli beban di hati beli singnya cara mantun bapan adi besikan pegawai negeri masa depan ni mapan bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit enggalan elak beli ngajak matuani sebilang mulai jok pragat metalan yen mantune besikan saat tengah bergagapan ampuraya pianak bapa juang nak tiwas dan manut rapi sane ke harapan ampurang tiang ampuraya mau giring tanu madiane neliana adi singguin kecunduk ngajak beli anto sate angon beli beban di hati beli singnya cara mantun bapan adi besikan pegawai negeri masa depan ni mapan bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit enggalan elak beli ngajak matuani sebilang mulai jok pragat metalan yen mantune besikan saat tengah bergagapan ampuraya pianak bapa juang nak tiwas dan manut rapi sane ke harapan ampurang tiang ampuraya mau giring tanu madiane neliana adi singguin kecunduk ngajak beli yen ulyan tamat sekolah ni tinggi ngerana yang man gegain prejani ane sugih sayan sugih
ane tiwasayan tertindas kal ang sehang ngale gelar S16. Garis nasib ento sing dadi paduhan, aget lacur mirip sing dadi tagihan. Sarjanane medagang canang, tamat SD dadi jutawan, nak mekejang bepade ngelah peduman. Yen alit uling bodi, pantas nih tiang dadi polisi, nanging tiang kalahan takbir, tiang gugur di pantokir. Ulian tiang jani frustasi, gagal tiang dadi polisi, pang patuh cara angkatan, jani tiang dadi satpam. Garis nasib ento sing dadi paduhan, aget lacur mirip sing dadi tagihan. Sarjanane medagang canang, tamat SD dadi jutawan, nak mekejang bepade ngelah peduman. Yen alit uling bodi, pantas nih tiang dadi polisi, nanging tiang kalahan takbir, tiang gugur di pantokir. Ulian tiang jani frustasi, gagal tiang dadi polisi, pang patuh cara angkatan, jani tiang dadi satpam. Yen alit uling bodi, pantas nih tiang dadi polisi, nanging tiang kalahan takbir, tiang gugur di pantokir. Ulian tiang jani frustasi, gagal tiang dadi polisi, pang patuh cara angkatan, jani tiang dadi satpam. Kudus tiban raga suba dalanang mekurena, suka duka yang sebar, pahit manis tain kerasaian.
Langgeng ni harapan pangstata sejalan anut hadung kanti kewekasan. Ilung jengek sayang kunan beli ni paling sayangan. Desainya petang yen aja kewang pangsing kanti iraga mengiyakan pagahang ras titi lan setat tebaki rinyang widi lan sesuna. Sembah syukur rengi dalam luhur sampun sida ledang ngemi jaya putra putri ni hati sujati lan pemargi becik kadi ni abdian. Sepan tegarang kenaan doi gede imade miwa miyomang satma tegar dan di kelantingan bija utama melekat mekudana. Jengek sayang kunan beli ni paling sayangan. Desainya petang yen aja kewang pangsing kanti iraga mengiyakan pagahang ras titi lan setat tebaki rinyang widi lan sesuna. Sembah syukur rengi dalam luhur sampun sida ledang ngemi jaya putra putri ni hati sujati lan pemargi becik kadi ni abdian. Dong resepan tegarang kenaan doi gede imade miwa miyomang satma tegar dan di kelantingan bija utama melekat mekudana.
Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayan. Santiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebayi sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih Santiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amat